Khubor Pibaro naga Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam kajala jong katayo baar jong benai Nohprah hajar arpusan. Kimat bakong san hakani katayo kilong. Da kapu kaping lepli ke Platinum Jubilee ke St. Joseph Church Maukar Parish. Lekmen Christmas ki reuniam jong ke Umsning Parish halor kapang ki pilgrim jong ke Jingkermen. Kutno ke Youth Convention ki Samla ke Nohprah Parish. Bat rakhe dap shispa snem ki pat reunget ke Immaculate Conception Church CMC Maulai Maukenro Umshing. Bat mentangin pa ki Khubor bakam benya. Ke St. Joseph Church Maukar Parish hakasngi ublei ke lepli perda ya ke jing sedang jong ke jing rakhe dap nyopusan snem leni ke Platinum Jubilee jongka da ke bakintiu ya ke lama Jubilee da uparish priest Padar Leo Yaubor ha ke jing adonlang Reverend Padar Bensar Kharsati bat Reverend Padar Paulus Palamatam Assistant Parish Priest harengkat ki basyakot ngobha bat baro ki nongkit kam jong ke Parish Pastoral Council bat ki dekot ki Jubilee Committee beper. Kani ke jing sedang ya kani ke jing rakhe kalalong baro ashisnem bat kan kut haga kat nyau terik kalalengkot hajar arpunyau. Hadin ke jing pli usnem Jubilee lepin bot deka mas bekot balapin minta da uparish priest Reverend Padar Leo Yaubor. Hakasneng ke kraw Padar Leo uloong bakani kesngi bat kisngi banwan kindai kisngi jing ain ngo usnem ban paide ni kapor balasdang ya ka parish house nem kat kendai spa san pawai. Uloong bakum ki pai reunget kani kapateng kadi ban sngongo iki lingdo menshwa ki balapli kani ka parish. Ulapin kan mau ba ulit Reverend Padar Constantine Vendrame ulalong unong machra banthit ya ka jaka jong Karen Pal ubede ukhar Bengali. Ulaong ba Padar Vendrame ulayai sya iki babon ki jing persya bat bon ki jing balamat da katu kapateng ka ba nyaw busan snem ba menshwa ha ka ba kila ha ka jinget ka ba shitrem. Ulay thu banadin u Reverend Padar Vendrame ki weiru kilingdo ki babeteng ya kakam syakri ya ublay ki lamat bun ki jing kila yaisha kila lenlade bat IT na dong syadong ban play ya kani ka parish hajan jong ka yaudo. Ula kintui ki pat reunget bahau news nem Jubilee don kam ban pinklan ya ka jinget ban sngotra ya ka balang. Ula pinpau ka jing sngongo ya baro ki balano senyang nadu basdang ya kini ke parish na ba kedai ke jing rehem bat ke jinget jongki ba ke parish kala nangkiu ha ke jinget. Lepin syongkun syuk ya kini ke sngi daki program beper ha ke Nohprah sngi.
Ayaw Slam Jubilee, Platinum Jubilee jong ka Paris ke jongi, la beli ha kani ka Kaliman. Haka katlay tarik Nohprah arjar arpesan ko umsning parish lingba uphadar pius syadap parish priest kalalum lang ya barok ki yingriu niam ki bahap apo ko umsning parish bandra ki ya ke pre-Christmas halor kapang Pilgrims of Hope. Kani kesngi kalalong kesngi ka ba ipo iping na kebenta ko umsning parish bakalayo bandra ki ya kesngi ban pinkraw ya ke jingwan long briu jong utrai Jesus Christ unong penem jong keperthai. Hakini ke program lasdang shwa da kamas bakot bala minta the Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi jong ke jalan Niamba Shillong ha ke jingsen ran lang upadar pius syadap Episcopal Vicar jong ke jalan Niamba Shillong bat uparish priest jong ke umsning parish padar Binoy CMF rector jong ke seminary Padar Edward Sten, Assistant Parish Priest, Padar Alphonse Linkoy, Padar Milancius Tadu CMF. Hadin kamas pukut, lepen but sedang kejinglek kemen pre-Christmas da kejingi shimenta nadu ki kena seminary bat ki aspirant, bat lepen kop buram ru, ya ki padar, ki sistar, na ki seng riu niam beper ki badan hakini ke parish. The love that we have for the mission, speak of the love that we have for each one of us is precious, sure as light and empathy. Keepers of the earth, care for all creation, serve, care and cultivate every land and every nation. We are pilgrims of hope, following the way. Our hearts are fixed on you. Keep the flame burning and our hearts yearning. Our desires must be renewed. Celebrate this jubilee, the symphony of prayer. Raise your voices in harmony, together let us share. It's a thread of love, of those in poverty, to water and thine heart, for love and charity. Serve one another in solidarity. Use the gifts you have, create community. We are pilgrims of hope, following the way. Our eyes are fixed on you. Keep the flame burning and our hearts yearning. Our desires must be renewed. Celebrate this jubilee, the symphony of prayer. Raise your voices in harmony, together let us share. Set are the peacemakers, children of God, building bridges of hope at home and abroad. With Jesus at the center, there is no need to fear. Follow His example, the truth that we hold dear. Lift your hands in surrender. Feel the power of God's grace. Love and compassion, and world a better place. Walk in faith. Our hope is in the Lord.
His Lord of all creation. Mary, did you know? Kelumpung ye kenduk lang kebalai sengi jong ki khon samla kebalang Catholic Nohprah Parish Annual Youth Convention kebakat kendai kelapoi nok syakabakut ha kesengi uterai kekat sau terik Nohprah arjar arpesan habalang shnong pur dua kebahap sub district Marngar halor kepang ujisu ulong kejingkermen jongi. Nakashit hi beningkong u Paulus Shaw Timotheus kelenong beningkong kedekot iwe. Hagatai kelumpung jong ki samla lawan banishimenta de ki khun samla kentai bat shinrang jong kabalang Catholic ki baken Thup ne ki lai tli ki sub district kata ke Nohprah sub district ke Marngar sub district bat ke Nongkharai sub district ke bakot shadu lai spa ngutam ha ke sengi penkut ye kini kelumpung jong ki samla upadar Ritonbor Kharkongor Assistant Director Don Bosco Youth Center Shillong ubala pin mentai ka mas bakot bala shimenta shidrem de ki pat reunget ya kini ke convention la penha perda de upadar Saulus Kharpran SDP Spiritual Youth Director Sing Samla Catholic Nohprah Parish ha ka jingedon lang usamla Wan Bok Marai President ke Sing Samla Balang Catholic Nohprah Parish lembat ki khun samla jong ke Nohprah Parish ha kini ke sengi la samru iki khusnam shikinong job ha ke jingye kop bapher bala pelong ha kini ke annual youth convention kinong kren ha ke tai ke lumpung ki samla kila ai ke jing sneng jing kraw bat ki kentin kentu ken pham shiki samla kila kenturu bakum ha kini ki por samla ngidei ban le kemen da ke jing tip briu tip blei bat ngidei ru ban jan chaka kam ublei bat ban kiar pat ne ki rong phong perthei kabala bante ban khom yangi ba kata kecil kuplay ju syapu kawan hot nama bau deu usenran jong jisu apostol jong jisu bakhamdam namar ba ujisu ulapen Khubor yu ba de ujisu balong gajing kerman jong tegani ka jingkerman kamdai dang kata gajing snow Siapang kita ki egi ban sawan hadi na bol. Henry kini ka jingkerman ke bau Paulus apostol Ukraine. Kadang ka kerteng, kadang ka dur, kadang ka donut, kadang ka deyu Jisu. Ngiem hagapor bang yo mat cibun kijing dan yang ye kendu cibun kijing akadien kijing bom tikana ya kijing emjungi kajing tiang kajing sir kasansya ya kadono jungi kamtam ha bangi berkat ya kalau jungi kum ki samla ni kum ki long kpa kum ki para banget kadang marbo kata kajing atatien ya kata kalau ke bandong kumlo teng hidup jingkerman kamtam lada kita kijing temu jungi dan kita kijing posnya kubang ini dan ki syukur tak syukur tu Paulus apostol ukwa ban ai how Timotheus yang kata jingkerman baong balada long kumno ru Jisu balong jingkerman jungi unum eno ini dalai pun ai ngi kita kesi kumbau ong lesi ulat dan tenju hendak kata kecing tenju jong ublay kanom tam lesi kata kecing la jungi bangesha kita barok tiga ni gantian jong Paulus ki ashi shai bai kata jingkerman bang di banbu hau kris pada kecil ublay mantakas ni kapan berdatang dari kowe ke Khubor pada ublay belum kata jingkerman jungi ban wan ban pen koi ban pen baha ini ban pen klan ini makam dam ban pen im ini kita diberi baap community ia kata jingpa kata jingem dan jing puli banon kong na ka kitab Isaiah yo so kumno Isaiah no itu au pen bana Jepang kata jing so jong ka Mariam hoi kari ganja kita daur kyang ki deus dem kin sapo
kan hai de kisentiu ba yubi kin sa shat kamen namarba kan dan ka ga chinsan sha thamai u isya ga jing wong ba nyim de ban tim wong wat ti ni de ban le ya kham tam yi du gi ba tieng be ban ya chi khma nama ba ble sawan ban palat ni Shushu wong ba kita ki khma jong ki ba matla kin sayo I kin sapet kita ki skor ki ba kelut kin sasang monjo snow ki ba ko kin sakanti kum kaske ba ki thle jong ki ba thlon kin sarwai kina ini kita ki kampala dan kita ki jingten thamai ki ba ublei unsale aga ching im jama jumpi kum kita ginom bon jang jisu bagumta u isaya wong bagi de bandap sisa da kata jing kemen Haka kat sautri Nohprah arhajar arpasan kalong kesengi jingkerku bat sa jingken mau ye ki pat reunget ke Immaculate Church CMC Maulai Maukenro Umshing kabahap po ke St Anne's Mautawar Parish haka bakila yo ban rakhi ke jingdap Shispa snem nadu bekila yo pediang ya ke jinget Kristan Katolik house nem kat kendai spa arpusan lasdang ye kini gesngi da kemas pekot balapin menta do lingdo asat Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ke jingsen ranlang u Reverend Padar Ambrose Lamin Parish Priest ke St Anne's Mautawar Reverend Padar Telesforest Nonglang bat kiwe ki Padar ki Brodar ki sestar bat ki pat riunget. Ladon ru arpo arngut ki hep barit kentai bat chenrang ki bela pediang ye ke communion beningkong ha ke sin ke beningkong. Ha ke sning ke kraw Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ula kentu ya ki longkpa ki longkemi bagi day ban ye ke balang ye ke yeng ke sem bat ki khon ki kti bat ula ongru ye ki khon samla bagi day ke menta bat ke lashai jong ke balang Gidai ban imbha bat bantai ya kabalang bat ya ke imlang salang. Layo ru ke jingruai bas ngau tenat bat bapen mensem ya ki pat reunget de ki hep barit ki bapediang ya ke communion beningkong. Hadin kemas pekot lepen kup buram ya ki Kristan beningkong jong keni ke CMC Maulai Mauro Umshing bat la pelat pat baru ya ke Thup sa jingken mau jong keni ke CMC the Most Reverend Archbishop Victor Lingdo. Lepen kut ya keni ke sengi de ke jingmani sakramen ha ke jingelam u Reverend Padar Peter Lanong bot saki item beper balapen kre da keni ke CMC Maulai Maukenro Umshing. Bagi dua singkisen ubleng berlang, usrap lang, usibet taman. Kata dia kimaya bakrau, bakhat harga mystery. Naga history, saka majesty, saka mystery jo kajinggan ubleng bani. Lada ubleng bani yumla banim, matang simenet. Kada ubleng bani berbor, hata kinya nanti kami. Ko Pakistan iek perlak perja berahni. Ayu ubleng bang iek yani. Semua sekali ini, upendak perbiang ini, umat ini, usnai ini nak kapor. Semua tenat bagai kepalang sidang bah celebrate dengan centenary ki Yesus ngawai kapang pedang kepenat ha. Ya kesimang tu Yesus kosbaju Yohanes Kosbau. Ngalawan bapiyo jingin kebah pura. Kenal kacimang kesan ke cikot belai badin pura ndai chicken chiang ndai chipawa ndai kerja kesan cikong kesan hak long pura kesan nado ke ke pelik nado ke cimot ke perkat nado ke buron takor nado ke cingai cengi nado ke cikerman cengi nado ke cingai cengi yo belai cengi para priu hak long pura Hablang Quran ni nasam, nadu kabalang sinong, nadu kilapa, nadu kilang kini, nadu kinaret, nadu kilang Khubor Niam hablang Quran kisah kilang bodoh Yesus. Banyo ay kaciem. Dekanya kabalang kerajaan kisah dan kelap persian batin Quran kata dikot ublay sekadiwang persan kami. Kenal kini ublay pa ini batin Quran. Maka kolok pagi
Hagani kapal kecil pekan mau yaki, impura kumulapa, bani je kajian, bani je kikuan, bani je kapalang, bani je kasilong kakau. Kalau kini hidup di bani impura kasilong kini jadi, bani je belai, ban awara kini jadi kasam, nama kini jadi download jadi kasam. Bani je kikuan kecil, bani je kapalang, bani je baru. Kata kecil mau pura, kecil mau kini. Kau sama ni, hipat tidak minta berlacai ke kapanan, mereka kerja melacai, mereka kerja lawai, minta kebetulan mati. Ilha, tersikam, kiana kecil, kiana kepokasan, lepha kecil kecil, kumpi sama. Berpencernam ya kapanan, berpencernam ya kemang salang. Ya lekanya berjuang kebod kecil. Jikwa berai pertai, jikwa jangan kita pertai berbunba, bakal sebang sakun cengi, hendak dihakuai, sarai, janek percaya itu berok. Kenapa film pura ikut samla jaga bala? Kau kenal ini, jitu ekepang ini, wang siap kenal ini wancanga. Imha kenal ini, begini kenal berperiang jitu kesemenan komunikasi, kerajaan di kenal bisa priang komunion. Bani kong common union snow ubday pagkaku yati imha letni rekat ha konguni meipa lombat kibri kibray haga chim jampi nama kata ni por na sumu yoblay na kamanta kani ka balansilon balake ka centenary jampi lesibon kibra kristom ano sinyang ha dan bala kristom ha na do entray balang kila tray la petrum kila kumi, kila trestam ha, samlar kila trestam ha, lebha secu, bawa nak tu, ada kan history jadi ber, lebram terkasi kesentenari, kersa sikinom, Da kajing ipo iping, bat da kajing riu blay, kipai riu nget Catholic jong ke Sning parish, kila tuit ban shimenta, ya kesengi buram jong ke parish, ha kesengi kat sau terik Nohprah arajar arpusan. Hagani kesengi bekrau jong ke parish lawan ban penmenta ya kemas bekut de usok blay Reverend Padar Gerald Kongji, ha ke Jingson Ranlang u parish priest Reverend Padar Pius Shadap, Padar Edward Sten, assistant parish priest, Reverend Padar Alphonse Linkoy, Reverend Padar Eric, Deacon Liket Singh Karmau Plang, lem bat ki sistar bat ki reuniam na ki seng beper bat ki katekis. Kinongkit kam ke PPC, kinongkit kam ke seng samla, seng rangba, seng kentai, lembat ki pai riunget na keleng ki shnong, bat na ki sub-district beper jongkani ke parish. Ha kapor shibaje Nohprah sngi, lasdangi ke praise and worship, bot sa kajing mani sacrament balayalam do Padar Gerald Kongji. Lepenkut yakani ke sngi bekrau jong ke parish de ki program beper bala shiminta, nadu ki longkemi, ki longkpa, ki khun samla, bat ki kena syakri duan. Lepen hap ru ia kalama kum kedak ke jing penkut ia kini ke sengi bekrau jong ke parish. Lasam ru ki khusnam ia kitu ki nongjob ha ke jing ile kai beper, bat lasam ia ki khusnam syakitu ki belakenjo arpusan snem ha ke sakramen jing kentiu kurim, bat syakitu ki belanok senyang kelut mensim ya ke balang. Hakini kesengi, Wemily jong ke Sning constituency, Dr. Celestin Lingdo, ulepli perdai ke jing rakhe ke Jubilee ksiar ke jing dap San Post nem jong ke parish ke bansa rakhe house nem arjar arpunyo. Ke jing pli jongi yau ni Jubilee ksiar. Kada ka sisnunggo yo blay, mangi ki badan hangne, ni pli ya kane ke logo bansa kemau ke jing dap la asan pusnam jong ke paris jongi hajar pusan ngipli hajar pun rew ngidang rakhe ban hajar punyau ke hajar punyau ngin sapen kut ya uneu senam Jubilee jongi Sobhag tinglang oro. So
Bao dong kami jabi ukles bakut. Ha kejing long Paris. Nagni kesni. Yai ngui play. Namar bau pelong yangi ipajung. Upelong yangi kita kibalajit jung. Upelong yangi kata kejaka syomne jongu. Yai ngui play. Namar bau uwan syangi. Lengbau pun jongu krai disupres. Aga yupres bakut. Yai ngui play buwan syangi. Ha kiling do. Batkar pangag ni kasngi. Kejing syarai kejong krai disupres. Unongab lang blod babahar. Kapau ay fidak payos syadap. Ibalang lu. Nong syarai rangma aga ni kasnat niya. Kani kasngi bangi. Hai syai. Uka unong syarai, ukrai disupres, kejingedang kejong krai disupres, apreng jongi. Ha kijing yat lenti jongi kung gipat rungai. Haga kasyon, haga kya kasaban jongi jingim. Haga kuman kasubha, haman lagi benta jongi jingim. Ifrapius syadap, ilong ukres, kadul bapau jongi ukres, apreng jongi hagalik Paris. Ringkat bagi Ifra Edward, bat mai. Ke Saint Peter bat Paul's Bentorum Krak Parish kalau pelong ya kesngi ki kena hikai Khubor Niam Catechism Day ha ka khat sautrik Nohprah ha school Saint Joseph High Secondary School Bentorba. Ha kini kesngi hadu nyau spangut ki kena hikai Khubor Niam na ki kerdan kelas beper ki lawan ban pediang ye ki sernot bat jingero na ki kti ki nong hikai hadin bi ki lawan testa baro shisnem bat pendap ya ke exam catechism jongki. Na kaliang ke parish council jong ke Bentorum Krak Parish lingba ke catechism committee la pelong ya ke jingya kendu lang krui jongki kena hikai Khubor Niam na du class 1 hadu class 9 ban ai khusnam ya ki balik bha ha ke exam. Na pedeng kini nyopu wengut ki kena ki layo ya ke A+ marks kat ba arpulai ngut pat ki day ki bawan testa klempep wat tang shisngi shiki jing hikai shapang ke jinget bat kiten rai jong kabalang Katolik. Ha ke jing pen kup buram ye kini ki kena hikai Khubor Niam hadu sa pusan ngut kinong hikai catechist ki lesen ran lang ban ai jingero bat ban ye kemen lang bat kini ki kena. Uparish priest Padar Lawrence L. Nongse ulalong ukongsan kat ba ke Sister Grace Mary Jirwa, Vicar General jong ke Belfon Convent kalalong kum kesembut kongsan. Ladon langru hakini ke Lempung ki dekat ke Parish Council ki Catechist bat kirang ba balang. Lingba kini ke Lempung ye kendu lang kalong galat ban penslur bat penklan ye ki kena bekin nang sngotu shushu ya ke jinget bat ya ke jingtep bejeliu syapang ke balang Katolik bekin kat kum ke jinget bat ke jinglong renti ha ke akor ke buram ha ke long briu man briu
man kesngi. Kasni bangi labo kerpang kum ka Sunday Catechism Day kum result but prize distribution day. Kabadai kasni kraw basmi sajing kermau kerpang yakini ki head baret bati kena hikayam kibalawan syakani ki hikayam kabaman la kasni ublay how news nam hajara brusan. Hakani kasni nengkong neng syab Ibrang buram bani ay kejingero batkanam sya ublay try kendat upalari lasumar badalang bani habaro sisnam jong kejingikai niam jongi bat kikimi kikpa hibaro badalang hane ilaya lumlang hane banang terwa ha ublay yang kikikna bayaka kebaki lanang bakanam kutang hane andre kiniam hagajing jong kikapaman lakasin Haga kerteng jong is secretary, but the committee jikai niam jong ka parish pentor Nohprah, kinong hikai, ikna, jikai no, jikai kai niam. Ayang hane da kamasim ka ba selfman, pantiang muram wala da indoni padarang ba, agus kwa ban. Ja kerteng banang tiang muram ya yo na sedon mas isawan sibet, tiang muram ya padarang ba, ipada parish priest jong Bansam Fadi Bak da kini ki Khubor ngilapoi syaka bekut jengkani ke Thup Khubor. Ngi ai ke jingkit bok kit wiang ngi pi baro, bat ba pindon ha ke jingkot ke jingkia pin chat pin klan. Ngi kerpat ipi bala dodon ki Khubor ki baja ki parish ni ki shnong jong pi, ba pin pa ni pentip shengi hau teu number badon ke screen jong pi, kenang bengindang la ban penmi man katayau yi ki Khubor Niam ke jela. Kublai shibun ublai un kurkui pi.